I zato niko iz Srbije neće biti u Tirani 6. decembra po prvi put, a vi dođite lepo, uzmite dnevnice, naputujte se avionima, pričajte gluposti, lupetajte šta god hoćete, kako vam se hoće, svi vi iz Evrope, svi vi sa Zapadnog Balkana, baljezgate o tome kako je Srbija kriva za nešto, a ne možete da pronađete ništa za što je Srbija kriva, nema nikakvih problema, sve je to u najboljem redu, samo to radite bez Srbije. Pa vidimo šta ćete to da napravite i kako ćete to napraviti. Mi smo mnogo uložili. Naša vojska je za neprepoznati. Glavni zadatak biće cele ove 2023. godine da sa 1600 pripadnika specijalnih jedinica u vojsci Srbije se podigne to na 5000. Plate će biti ogromne, ogromne. Molim sve mlade momke, kad kažem ogromne, osnovne plate će ići preko 2000 evra. Osnovne plate preko 2000 evra, a na to znate šta ide. Dežurstva, noćne smene, prekovremeni rad i sve drugo, tako da to dođe skoro do 3000 evra. Dakle, da se prijavljujete, momci, uskoro će uslediti konkurs. Devojke. Stavimo majonez ovako na pola hleba, kao što smo uvek radili. Tomo Siniša, parizer, stavite. I sad lepo pola kilograma hleba. Dovoljno za mene, debelo bi previše. I tako je predsjednik pojeo parizer. Valjda, jer to u kadru nismo videli. Zato ministri Momirović i Mali definitivno jesu. I ne radimo mi ovo da bismo mi pokazali da smo mi obični ljudi, kao sav normalan sve, da živimo, da demantujemo njihove laži o tome ko su milioneri. Radi to da bi pokazao, kako je rekao, modus laganja onih koji su ga zbog parizera napali. Kada vi vidite šta predsjednik jede na svom Instagram profilu, vi vidite da se tu nalaze skupoceno meso, vina vrlo često u odelima koji koštaju duplo godišnje plate, prosečne plate u Srbiji. Što znači da predsjednik ne prima samo tih 100 i nešto hiljada dinara koliko je njemu formalna plata, nego da očigledno ima i druge izvore prihoda ili da možda trguje svojim uticajem pa na taj način obezbeđuje sebi dobar krkaun. Glavni i odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk bio je taj koji je pozvao predsjednika i ministre da prvi degustiraju parizer snižene cene. I šta kaže šef kuhinje predsjedništva, kako je sebe u šali nazvao. Videlo se po onome kako je napravio sendvič da ga ne jede. Znači staviti u pola kilograma 3 parčeta salame, taj čovjek verovatno ko zna kad je posljednji put jeo sendvič. Zato je valjda u kupovinu poslao Malog i Momirovića da pokažu koje su to sve cene snižene. Majonez, hleb Sava, najjeftiniji hleb u Evropi, 54 dinara. Čuli smo da imate dobar parizer. To je taj. Mislim da je cela Srbija videla ovaj parizer. Neverovatno je koliko ovo sad sve postaje presmešno na neki način, ali u isto vreme i žalosno. Zamagljuje se suština. Ja ću pokušati samo da, pošto je predsjednik rekao upravo tako, najvažniji su rezultati, a to su cene, to su plate i to su penzije. Elem, ne može ovaj parizer da sakrije istinu. Istina je da su u posljednje 3 godine cene hrane u Srbiji povećane 57,8%. Meni je jasno da predsjednik kada je došao na vlast primenjuje dvostruke standarde. On očekuje od drugih ljudi da jedu parizer, očekuje od drugih ljudi da poštuju izborna pravila, očekuje od drugih ljudi da ne vode funkcionerske kampanje, ali predsjednik Vučić radi upravo suprotno. Vodi funkcionersku kampanju gotovo sve vreme. A sljedeće nedelje predsjednik će, kaže, pokazati ljudima još bar 10 proizvoda koji će imati značajno sniženje cena. Pa, prijatno vam bilo. Marko Novičić, Televizija Nova. Hvala vam najlepše. Hvala mnogo, dragi prijatelji. Hvala vam mnogo. Dame i gospodo, poštovani prijatelji. Da znaš, Šule, večeras si me za srce ujeo. A i to me zavole. Koji ti je moj prijatelj? Zemlju napušta. Ostavljam vas sve. Možda se nikad više nećemo vidjeti. Najde će popijemo špenje. Neću. Pa koje hoćeš? Hoću Amor.
Jednom odletjeće ptice, ulice naše ostaće bez sunca. Čovjek ispratit će ženu, dugo na vjetru još stajaće sam. Jednom odlazi svako putem svog života, na rastanku samo srce kaže ja ću se vratiti. A sad adio, a sad adio, i ko zna gdje, i ko zna kad. A sad adio, a sad adio, i ko zna gdje, i ko zna kad. Gledam nepoznata lica, svaki taj čovjek ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaču, putuju s nadom, ja ostajem sam. Gledam, oči dječaku, vraća se djetinjstvo, ugašena svjetla na peronu, takva si mladosti. A sad adio, a sad adio, i ko zna gdje, i ko zna kad. A sad adio, a sad adio, i ko zna gdje, i ko zna kad.